Lady, very good to see you. Yeah. Oh, yes. How you been doing? Awesome. Hey, labda yourself. Me, I'm very good. And here. Nimekuwa hapa kule, nimekukoleto na Olympics to mahau. Niguo. Turathie uhoro wa kiria ngucanio cia ligi citiganite cirambiriria. Yes. Igua Messi ni agithama. Lionel Messi. CR7 igicoka Manchester United. What's your name, Cristiano Ronaldo? Yeah. Yes. Uguo banafuata hiyo. Wacha banacheza mpira, banacheza soka. Banacheza soka, banafunga mabao. Reure. Ni old school that did it. Yes. You see dating your movie. Ni ahudhirio mno ni technology. One. Yes. And najua na wewe na experience it is good tuko na mwanadada ambayo anaweza elewa. Ndio hivi kuisiri uhoro wa kuhanari dating for that matter. Ni kaundu you know ona ugithi mutandao-ini. One. Ni uigua wa mundu ni amanyitanire social media-ini. Ukauga twacemanirie Facebook. Matamwandikiire hello. Akichokire kae mojika. Tukiendana kuma hau. Hau ndio twendanire. Imagine tulikuwa na ngatu IG. Wewe akaona foto yangu akabambika. Akascroll zote, akicomment tu zote. Mimi nafikia tu ni jokes. Akimagine tukammeet. Wacha tu blend. Wewe na ngo shamani lilia tulimwe. Tuka blend and now here we are 6 years down the line tumeoana. Kana hali atu comment tu Facebook muka comment hamwe. Yes. Ukaona gafisha ka mundu uguo mukaraniria. Exactly. Kadeti haya family gathondekwo. Yes. No kora kiku kiu ngia tuka ndoa legit. Banawa legit. Legit. Tani you see tani especially for men it was a tall order. Na tani yetu matiari aige kana mati umiraga. Nikuga umonde nimonekaga kaige hitindo ini stiganete. Fala ya tiko. Tani ona muyitu re muthaka itura iniri. Dauma nyina ikinya. Ikara mucie. Yes. Ona mutumia na kondo igwa wajahituka kwajona anake wajahituka mbere ukondo kile tugathiete matiumanaga ikinya ni mali legit wakienda shamba me hamwe they could break that you know that fortress ni ka tale wira muritu muno wira muritu ona ni wakoraga riri tawi ni wajia ku break that tie wakora ni wajia kwaria na kawaja kau washirio kauhe yes and mari very innocent tende oguo mwaranirie tu oiguo mugo ni mwega atia ni mwaraniria rimwe ni wakoraga riri icio cio wari wa gicagi one niguo guku Nairobi ni wajia maicha make na city ni wakomboraga singo na muno muno njagi githura iriri gitukareri etagwo progressive othie biu ona thiko ici ni gwakorire muno tene kwari tunyumba twari hau one hakuhi andu othe maikara membri nyumba ciao manjirio turo handu ari ona ndana igato chipo hau etagwo Chips Palace progressive exactly wana ruta wira ngai chips mwitu kana chips cia biu na mwitu tumetoka mbali bwana banatoka mbali leo akora no wathi hau githurai ni wakienje gwetha na riu na ndungata one riu ni Discord ye bana kuya mshana banaru banaenda yes riu ni mwana wakora no wahithukirwo wi mani ukahururo thimu ni wathiana schedule ya gwatata we muno makwa kwa matata akerwo riu ni okagucera ukaigwerwo ati akwira atiriri sasa anti mutheni athire ni gukajukite we home hendio ni onoki rogi kareta singo na taringi uraikarira mitungi onoki na rume turi ngoro yatha wathia ku brot ugakora arume ari kamera kuna vile kumekaa amenya wira nikaroka mani ajikarite urumani igo mojeshi ngwa kurati ndinge uithia jeshi ngwa mucere ikombe igiri obio thondeke na twaru kidogo yes nyumba yaku ga spruce ndagika imwe itari aje mugore ona ukone gakuota okone wi baba tamando ndinge uithia jeshi no gatonyitanire yes bado wakabati samwe kuo mwe negere home theater wadia guoya mwe negere VCD player yake na amefange undu tetuire guku
Ukadonatirwo inya electronics. Ukadonatirwo VCD player. Yes. Wasa ukadonatirwo TV okoro nduri. Iwe ndie guoya. At least mundu ucio nyawira okari. One mundu ni ebangite. Yes. Na hari umwe riu akora riri muno ria wi university aikara ku akodonatira carpet. Ugaciara uguo riu weteire nyumba yo kirire uthaka biu. Weteire nyawira. Nyumba legit. Yes, ginya nyumba tara curtain ugacuririo curtain. Mbogi ndekire ko guithie. Ni jeci. Ndikire ko guithie. Riu thina okagira riri. Miji ni oka ai. Nyawira. Yes. Ulicho kumekira ka movie ndo ku operate ja. No wetire kebani. Muno ndikire chokete kureo anataki. Tareke jeto Samu ni athonde kaito ici ni akorwo fundi Samu. Tuturagio ndo gocora. Samu kamu. No hay de nyawira. Tuthondekera umthiete no yakwa. Insist ni yaku. Ni kono tole tumathina. Tukranya mwene yakwa ina ka problem. Ai nyawa kai ndikwira Samu ni fundi. Ndiko igora tarahota kumihingura tondu riene. Nduri ndo raharania. Ginya TV. Utaikoragwo nayo. Jesi ni aruga magana we. Nyawira akiuga kuwa kwa mundu wibange. Wibangite. Agithie akinya stage. Auge he kindu ariganirwo. Na ni ucokirie indo. Kwa grau agikora mambo ni different. Agikora showroom ni ehedirio display. Watu utoka mbali nakwambia. Wanaambia wewe sisi baratoka mbali. Na riu ri nyawira ndegucoketie fare. Na hata ni matietagia fare. Aya, hakula nakula fare. Kaundu kau ga fare ri. Nika mundu ere akurirwo fare ni kuruga. Rwimbo rwerwa mahua. Tana matietagia fare tora ni maranga kuguru. We no tene ni wadindikitagirwo energy. Mundu akehotha nginya physically. Ni moka nginya maguru. Ona riri. Andu kwanyu ri. Gwakire very difficult. Ti wewe gwiciria uri ombe unjithi. Matuku macio matene tuiguaga ati nginya mundu ni angiathire handu mukorofia-ini ihinda ya muno. Muire tu atanetikira. Kora thaka we. Wathia kaithugirwo ni ngui umikiragia. Visage legit. Utabidi akamake ukamo igekwigagira old school those days. Neturenda gushoka na besha